befruwa kwa kodu YouTube no mu na afei no ehia onkusua no na aye eba no nanso eto de bia said the land last week ye church mu afa no na oba no tube no mu esi tube yensu mu na ezeze sperm no ehia onkusua no na de fertilize anase start abofra no ne nkwa ewo yefunum anything say ban say tube no mu esi oba ne de ne na esese ye abofra no ewo abonten anka tubes no ebeye no doctors any nimdifo embryologists for befa kwan bi so a fertilize abofra no ewo abonten che say omde be ma no ne husuo no ebeka nkwamwa no oba no ne nkosua no na wa fertilize ewo lab na eno na edi beye efi na nu kopim na num so a na omode ababeto awodi num eno ti no ni tietie ma ne se ya ka se IVF a na kire se ye fertilization no outside the body system se yeyi oba nkosua efi ni nipadua num na yeyi be ma so ne sperm efi ni nipadua num na ye de saa enyoma mienu enkwamwa no ne nkosua no abom ewo lab na aye abofra no yewia na yade ababetro awodie num eno an yefre no in vitro fertilization just say wo ye fertilization na wo de sa nkabomu yi e hyase wo breko a enye nipadua no na eye enti papa we a wo kan eno no awafo nko a na eye esigafo ye bi yo very good question and adwa we bisa no enei no ye hu say awarfo ye ena asigafo so eye ye ka asigafo a ne ye ka ebinmu a omo a enware ye na awarfo a aware na awo ho aye won no du baby a na esese ye saade we no kwasem ni enipa bi no mo ye wadwen say in vitro fertilization as IVF no aye last resort na ekire se waye bibia awie wa pre eba na awie na eba no emma no na wo ye in vitro fertilization IVF enye no kre ebetumi abase wo de no aye first resort maden mo ye kohwe na se tubes no mienu na esi nko ade ene na se uyi onyagopon ahoɔden a ema enipa awo esi nkyɛn a meka spiritual issues esi nkyɛn a na the only solution ane se obeye in vitro fertilization ene tibetumi abase oba bi krampo wo 18 years a waware yebekwa akohwɛ na ne tube mwesi asese oye in vitro fertilization IVF kane no na ye wo bibi e frɛ no blowing eno na echese so ba ne tubes muasia ya de eyi fi ho ye blow tube no but over the years no enimdifo nyina hwehwemo nyina chese enya atia eye adwuma sadia ese Asempa no blowing na kasa no specialist bebre ejaye nia ye hwe na se tube no mu na esinko ade na esese ye in vitro fertilization IVF ti ne di kan no awarefo eye na enei no nia aba ye hu ne se yenya career women omwa omadwuma yenti no ema ne bi no feel say odi ne ho kwa kwahye be ma se be ha na dwuma ene ade ninti no emba ne bi so if you want pem Asempa FM obi wo hono mo a na owo ne boyfriend bi opese one ne ye obetumi ne boy no ahyehye ho na meba okay me mpese me kwa akosho obi ase yeah but me pese obi de obetwe ne ho nsuo ma me na eno sa nsuo no be ma ne ba ye betwetwe ne be ma nsuo na ba me aso anase nsuo no ye kofa ne sei this is also a very important question ajua be ma no ekwan be so ana ofa eyi nsuo no now ye wo ekwan ahodro mienu miensa ebiso a yefa ediyi nsuo no yemfa ne se miensa obo no mu a ne di kan ne se be ma no ebetwetwe ne ho eno ti ebi ana eye ne boyfriend ebi krampo ana oni be ma no krampo enye ne hwe obi tumi ba eka se mianga sa me pese mo pe be ma ema me na ode ne husuo na ema me keke mia metumi ahwe abofra no na ode anyi sen nti ekwan a ba ko a be ma no efa so eyi nsuo ne se obetwetwe ne ho
ɛno na your friend masturbation me gidi say e ko so say about religious aspect na ye be ka so religious form of infertility treatment no ye be di kan abobo ɛno no so wo ho but e kwan we so na ebi mo efa so obetwetwe ne ho na afa so no wayi ensuo nya to so mienu no say oni oba no so ebe hiem direct omo ebe having a direct sexual intercourse say ensuo no eba na wayi na wahwie de aman or the good container no na ya de aye treatment no and na face so ne etoso miensa abema befa so ayi sperm no ye frɛ no say ye kɔ ne hwa numu ankasa na yakɔ akɔyi sperm no surgical form of retrieving the sperm anything eno no de na aye doctors fu adwuma ya de nneoma bi ye betue o hwa no ho kakra na yakɔhwɛ be bia sperm no wo na yeji nti nneoma miensa ye kwan wodo miensa titiri so na emema no efa e de sperm no but over the years no near aye common pa ene se obema no ebetwetwe ne ho na ode aye we sperm na man na no kwasem ni eno na ya na nap from sa o adwa me be say sperms no enye se adwuman ena me ya ka minim se enye betesa se bema ho be sorry sperms no wo twetwe ho na e ba edi donhwere sen ho ahoden bewu anase betimi de donhwere nsia obi beka se me twetwe no maso nsuo ni wo fie di aba anase wo se ye ba hospital ho eme ye beye ni nyina ma ye mpa wo ho ne ye koye ni nyina wo ho na ba ya na yaso ne ye de collab mo ubetumi aye ofie nanso no esese within 1 hour esese abro donhwere ba koso wode ba hospital ho na afenso yade aduro ene ade abubomu a betumi ama eno no ache ede ama wo enti se wobeyi ofie di a ene na ne yehwe kwan ne se wuyi ya no na wode nam kwan so a wode ekọ hospital to de bi mu so no esese wunya container ayestera container no enye bibia keke ena wobeyi agum ye beji wo maso ene ti no esese okoje obaye ho anas any other hospital a okọ akoye bibia opese okoye semen analysis na okoye sa treatment na esese okọ na omuma o container we ofia na wodi aba nia hospital bia obekwa eyesa adwuma ni ya obabi asoye fefefefe ya room fefefe ya sheda ahyehe for saadi ya eno no wankasa okọ ha obegun se ho ya humka yie pa papa yanko mepe ho ya humka yenhwe yo baby obi ebe donate ama me a career woman me pese ye di obi ehunsuo menim se dodo na obi wo a onya bema ode na ekoye oba se mo mane bi mo ma no eno no sa ba no ye wo na hwan ba hwan na tu ni din na omo ye normal babies to say babies ya esan say baby ba ye se yenye no wa wotuam na ye no konkomu na ye di na ko sha wotuam di asa ne tirimu be keka ayo o sam no minim se questions no wo trim party no akeka bom bebre konkomu ba eno konkomu ye ba wa akeka bom bebre okay now ma me sha se evi se oba baji nkwamwa na aye hwan ba nyoma mienu obi wo hono mo a one bema no se oye ne boyfriend na se oye ne plan na se onye ne plan no one na ahyehye ho ema bema no agi atum se mia meboa wo ema wo na emom se wo a abofra no wa na obehwe no na bem oba no so agi atum se nia mepa ene eba ni eka awarefo a aware awo no epe wo mo amoye career woman ena mpo obi wo hono so a waware ema awo no nti no one ni ko ne yiritam ate anuti no obana nkasa obekwa ebia be manager na no nkasa ono nkasa fa no ho adwen ono so tumi eye anuti no obano enya be ma na obetumi ni na ahyehye ma be ma na ka jeze media ne ampesa me de boa wa ne se me de menkwamwa no ebe ma ho ema doctors no oba ono nkasa ebetwetwe a na ode ama ye ya na so ode ama fertility and baby crowd ba akoye sa de no omo de aye de ama eye wo ba okay ena wa wunni bema bia so abraboma ope obi a obrabo anonymous donor ya wunni no kra no na ono soso no ewo ho a ye wo youngsters bebre no soso no eco centers yi ahodo nyina eco donate na eno soso ye di amount wunni abofra no the implications are there me gidi say ye be ye ko nim na ebrebe mu a ebetumi aka ho asem. What are the implications of using a known donor versus anonymous
anonymous donor to have a child, and only a different topic on its own. Papa, yo, Sankolano, yeah, normal. Mo, I don't know, because what do some boom be more, yes, say. In vitro fertilization bano or your normal and I say on your normal. Memo example a shas in vitro fertilization or bar and I say abofra we are singing ye di kind a war no your friend Louis Brown 1979 and Louis Brown and in vitro fertilization so ya the war no. Now and now me no say Louis Brown nani many troops muasi a yenam in vitro fertilization kwaso de wo no Louis Brown ono ankasa awo emma mienu ono no wanye IVF ni bi ekese ono ankasa na ewo ye wanye IVF ni bi enso so enei ye wo nipa bebre ni titi Ghana ha no over 65% awo no emma ye no ya na obehwe na troops mu a esisi enti no wontumi enwo ti na meka kosi ni se Louis Brown oye IVF baby onu ankasa enei atumi awo mienu ene ekire ya ana omo a ye fose omo ye normal no entumi enwo a na nipa mienu yi wodi bomu a nia ohe ena oye normal nia pese me kire ne se base in vitro fertilization ba the misconception and say omo nye mofra papa enye no kre IVF ma to a very large extent no omo te se mene wo a no kwasem na ye wo bebre wo Ghana ohususu e bia wom ye wo ebinim wo hono mo a if I say multiple pregnancies e bia wakwakoye na amofra beye enan egu oba ne yam wa wo beye enum niensa ne ade no eya na obehwe no na ebinim wo hono mo a nyoma mako mienu bi ewo mo ho esanse eyesa across the world near eya na expert ne kan say ensese embryologists and doctors no say mode mofra no oye fertilization wie na wo de abofra no to obani mu a you don't have to transfer more than 2 embryos just say asese wo de mofra no abro mienu so egu obani mu ne ntia etesa ne se mofra no buru mienu ewo emma no mu a eya na esusuaso ni ewo ho oba no krampo betumi ahwe ne kwa mofra no betumi ahwe won kwa mofra no be some can come out with some physical deformities and obeba na nneoma bi no mu ne ade enkoyie ene ade anu ti no se wuyi sa nya makekan nyina efimu dia ene na IVF baby anase abofra ye benam sa kwan so awo no is as healthy as a normal human being one obia yamfa IVF kwan so awo no eyepe nipa bebre enye hu IVF nkwala ebi said the omotie na adwuma no so no ntumi enkire say we ye IVF baby we ye IVF yes because of confidentiality one onipa na oba be ya ade no masan apam say ye ma obi hu wachi say oba ye sa ade wati heading but ye enim ene mofra me hu nyinara besi na omo ye IVF baby no they are very healthy babies omo ye kwala omo ti apo yie pa na ade ye no ade so na di wura ho aye no konkom ane ade wura ho omo nso ye chimo mo ne ya wo mo anase omo breso ayeyi omo fi mo se wo ye IVF ni wie na nyame adom nyinsan no eba etise nyinsan biara etise nyinsan bia ewo ewiase wa eya na ye kano high risk pregnancy yeta the IVF no pregnancies no na fertility pregnancy ye na high risk because ye bomodin say ye behwe say abofra no ebegina nti ye be ma injections ane ade nduro ni ade awde be hye wase ni pania ebi modie kodu 3 months ebi modie 2 weeks ebi modie 2 months ekopim say omohu say abofra no egina yie pa say no pa ho dia na IVF pregnancies are just as similar to any other pregnancies as possible. You know, about wa womu said the awo bia etie no sa pepepe eno no gina ankra eso
obano eso ene nia yebehu wo unyinsem no obosome enkro akwantuo no mu no obi wo ho no mo a obehwe no na okase onu ankasa enwo a ebeha adwen just as the other pregnancies the niamidi kan say so ba ne nyinsan dia sosoye bia eni entemo ebegina onipa no na hoodin a ode ebe carry the pregnancy to term say ode nyinsan no ebe hye ne ho akopem bosome kro na ode be wo no nti no unya ko antenatal a wutumi ko wo ba bia ho hia say mpo say wonyinsan no obeba ya so e ana be ko fertility center kro na eyede ma wo no say ukọ antenatal eno no tire wo say ati say nyinsan biara nti bi mu ono mo a omo ankasa bewo depending on the body system nipadua no nia ewo ni mu ana so say se hwe na se ese we CS a na yede bo ho ban na yede bo abofra ho ban a na eno so ya yamam ne mo mika say insan say ya gia to research ni ade nyina hu say CS operation no ebo abofra no ene maame ne ho ban more a chance vaginal delivery say obana ankasa ebewo ni ti no obi a nipadodo na epemma ache no omo ankasa tumi ka se mepese muyi abofra no emma me said be ya to a very large extent no obefa no ho no afa ne mma ntia ya bebre no CS no eta edos no echen vaginal delivery so nipa na ankasa ebewo papa meni mikru netie awo mma yaba yanya be ma bi ya twene ho kusuo yede ayade wa nkuram yede ewura me ehyemeyam agina enu akire no metimi ni mikru no ahia ewo mpema gudi de dikan because ade no enye natural process akoya artificial enti ebi ababia de akɔhye ne be ma ne kopem no kopem dodo wa wanhwa na wa bese enu me pese mi hu de to so biu ye nim se yese abofra bia wanso oni ana osose enti enye me na enye mikru ni akɔtwe obi hu nsuo ne de afra mi mogya sa abofra no obawiase na ne su ne de ban bi dead a ye be hu no wo hwan mu ajua se be ma ne gusu nsuo a na abefa ne su ni ajua na unfortunately na me pese ye de egg and sperm donation no discussion no ebeka enede no eye fu eyi on its own na ehia briye pa enso no abaye betumi abo ani na ebra ye kono medical catches we have implications. What are the implications of using anonymous donor against and we know there saying na person made parameters na two answer ama me brasha because they are very key say yeah fertility counselors no and no titru quarantine e wo ho oh dear ade a ehia yi pa say ya hwe na ya nya ayi a brush e was me brush ade no de hu hia adwo a hu hia yi enko pema de ne ma ni pie ama what ho ase ana etiefo atie ho ase say that kind of myth say IVF pregnancy no eye pregnancy stronko eno di ye hwe ye hu ye ni ade no eni ho ayo eno no ye ade a ye di bebredi a hye omodwen but nyinsan ne ba eti say nyinsan biara a ewo asase so enti nia eye na fertility centers ni bi eye na ama ako sa adie sa meti mu kenano ene se omo ye transfer no ewia omo de abofra no beto awodie no wia no mo admit 2 weeks obi krampo ye man da hospital 3 months sa de ni nyina no eho ehia adenti uko Europe ni amasa ni akire ni ade nyina yan yesu afi omo ho na mako nyame adom ye tutu kwan yakoye sa nyoma ni nyina yakohwe sa de ni nyina obia ya de saade no to na wodie no mu dodo na omkofie the same day even after 1 hour your partners omo bedroom ya yekọ honi ade nyina they do more than 50 embryo transfers in a day just that kono omo amfa ntum kura na nye emma 50 aso do hwere baako omo nya de tum a ukofie utumi ni ukunhia utumi ene odofo ehia ema no yeyie utumi bibia esese woye ema no eyeyi a enye anu titiri nti ena se nyise ne bebo emmo enye anu titiri ya ma na akwakoye psychological patient bi ho no oba nempo wa admitina na na adwese wo ha na adwen esa se onim se okwa ebe free atro ene ti okwa ye nya de tum wie krodom
anya akwahye ho wie nia opese wo ye opese wo no dofo ehia obetumi ene no ehia ema na yeyie papa menim se obi nyima yeah bani kotoma na wode na nkasa mu ato sa pepepe na wei no nya wode na bie mu na mabie na mudi awura mu nti mu wia mu pama no ano mo chichira no mo ma ansa na meba announcement me yi wo second one no na o ka about say wakwakwaji donor egg donor sperm no awie no abofra no eye wode ana anya wode eye major topic nti ni America ne say the medi kan chirem no wo say odi non donor obi a wonim no ebeba so nipa no agitum say obehwe abofra ne dia ene na momienu nyina modia I mean emra no eheda eni Ghana ha eno nti no dodro na no epe anonymous donor obi a wonim no ene onya de nya wonyisa ni wi a wokọ baabi onipa no so be donate na ade wi a ne obeje no oje wi a ono so ekọ ne baabi munnim ho enti na mokọ now we can discuss the implications amofra ebefi mu aba ene ne obese no ne ade adwo nyankopon hu se adwuma yi mu ama ye hu se ama me titiri me hu se abofra bia nso so efi onyankopon eho ena eba de ye na artificial no so bi nyame ofi nyame ho onipa bi eni wiase a oboba nye ti sa ne se ne di kan no nya ye no mpo no enye 100% successful say ye ena ka doctors akukudam ye sa anwuma nyina no ye tumi ka se bra na yebeya mo wanyi zai dia ene na ye yakoye nyankopon na so enye ni nyina ena eyeyi efise onyankopon pe ena ema eba ne edikan no ne etosu mienu ejina enema bebre so ena nyisen bebo emo ejina eso edie ne be mama be ye IVF yeah na enye ye me body system na respond intimi accept another day a combination of factors ni edikan no ebia na wo nkosua no ahoode right from the beginning no e wo fem obi ho no mo a na ye be ye test no hu se obai nkosua no ahoode no e wo fem yenya mami bia no owo 50 years ya catch and say unkosua no ahoden e wo fam because say the last week ya chim no oba bia nya 35 years e kwa na ne nkosua no ahoden no e ko fam enti ni padodo na ma dodo na no e 40 years e ko no e de say wankasa no say awo ne ma obenya unkosua e de awo ye test nye bibia no ahoden no e wo fam ahoden no wo fam a na che say quality both quantity quality no ni nyina so are affected. Anything any here discuss also change na ope ono akasa edie no de ba na sa na say ma injections no obefa no follicle stimulating hormones FSH injections ni ade a se obefa ni nyina ye ma no edoso ye mama mi die edoso kodu ba bia ye nya nkosua mienu na ewo mamenum ye de ya fertilization no eba so you could see the development say e ni nyina no ye na ye pese ye nya day 5 a friend of blastocyst embryos ya de betro oba no mu ye society ye edu be ye day 4 now so nyinse no entumi amba so straight away from the beginning na ashase na kasa no ni enim say there were issues of quality and quantity and the banasa na onipa no so na akase chinchina ope we ye hohwia enyeye so eventually oba no went to me enyinse ema no anyeye eto de bia na onipa no so service wo kan yi se emu ato no ye mie anono sa ene true catheter ade akitua bi pania kitua bi ne ye de hye wase ne ye de abofra no akwakoto awodie enimu ye de kotumu a se de medika kan anono asi naso obi wa ohono mu a ne de no owo ne friend cervical incompetence na hoɔden na ɔde be krosu kopem se abofra no ebewo no eya na entumi emma sa obewo na entumi emma sa ano ne de eni ho ma IVF pregnancies nkoa se emma wo cervical incompetence na se no ne service no ano no ahoden no entumi engina sa de tie na ene na eno no wo ho manyinsen bia ntia ebinum eye ne se efi bosumi nsia so ekɔ no unyinsen a na ya kyekere awode no ano no kwasem ni fertility centers ni bi wo no mo a omo de abeka omo protocol ade omo ye no oba bia se
wo service no ano no awode na no se ahodi wo mu enimu nyinse no banko ade a isan se omopese omobomoden to a very large extent se nyinse no begina ni tin edu ba bia ye be kekere awode na no akopem se nyame ye wadom na obewu a na ya ma ye bie na afezo wawo. Okay, enti obi ekoye IVF. Yeah. Na assuming say mpese me amechi makwakoye edu be 7-8 months metimi abase munyi no to say the premature baby ye omodi omutu incubator mu yetimi ye bisa yetumi ye adwoa nanso ni nyina no begina ne ayehu so oba ye be ye ultrasound ye be ye scan ne ahwese abofra no na hoɔden no ye yina enye ade a ebe ha abofra de sense ade no wapre ache na wanya enu ti se nyinse no etumi banko and medical in the first place no enye obia na ye manyinse no eba nti se nyame adom na nyinse no etumi abanko ade a we have to do all it takes to ensure say obewo. Okay, and you know, to a very large extent ye be hwe abofra no na hoɔden a ededa ye funum na yahwese se yina abofra no beti apo anase entesa na ye ne wo afa through counseling ne akasa twen so kakra kopim se obenya boso me sei ana obenya na wotwe sei na yi abofra no fefefe na ye de no ama. Okay, mene ye rana na ya o say fertility counselor or the Walking Egg Medical and Fertility Center ene yeah, twitwi enkomono but ni nyina mu no Tabia herbal mixture so the number 1 preferred herbal mixture and they uko dwom na wo malaria, body pains, loss of appetite udidi an wo enum ato a mesrɛ Tabia herbal mixture wo ko pharmacy chemical shop bia ubenye bi upedodo atu a called Joe's Pharmacy, Repast Ventures will kanshi, Kings Walk will kanshi. With me, friend, 0243 686861 0243 686861. Tabia herbal mixture, also your true and authentic herbal medicine. Now, and nkomona ye twetwe in fact, asetenamu Asempa ekoswa enipadodo no Asempa FM nyanya omoho entiase but ye betwa ye ho akoje abo afon kra ye ba ye de nkomo no aka questions ba akumienu bi mimbisa doctor obi wo wa ye be 4 times ni nyina nothing could be eno no o so jaye anase wo so to aso na fe mama kwan ma won so wafre ebisa won sem ye kwaba Asempa FM. Oya godini ba anase berima opanyini anase abofra obi a wanya kwanhia wo nompe anase achikasemu hawo no kawakoma to yem for each giver scientific herbal clinic na hon ye be show very very colorful ama wo ha nyina afri so ye wo adokitafo a wakwadre wo sre nsa ene nan enkasaya a emu abuo achikasaya ne nompe nkaye nyina ho hawo yesan so treti nipadua emma didie ho akwankyere amiemi a mekyere massage bi de ye betene tedi ama wo si etwa nipadua mu mfoni ene mogya mu hwehwemu biara no so wo honam mre fa chuchu anumunka tipaye atridi madedia sisi yade ewa ebuno brefo fabra giver scientific herbal clinic ne show yade ye adwuma fridadwo da kwesi memene da anapana so de kwesi anwumre no nsia rechi kwan e wo teshi twi bleu ebe bamboo sport wa obetumi afre 0240 143 267 and 0268 215 489. I like it. Kwaku, na ye wona yese wona afuche dampa mu antumi nya ho hwe no. Braja ina keba ma shoku me. Ointment sonko a abedwa man so a eyi adwuma se magic. Ebe shoku. Keba, otrofo na ese ne dance ni wa brochire. Me yusu bi na magie di. Eno ane keba ointment na na. Ai, Keba ointment. Na hwa nwasam, ebi na kura mi mpo aka me de bre wo yi o. Say arthritis, rheumatism, ana waposo. Wo hia keba. Abebre ma aba ma no nam ne dia keba. Ewurawura dompemu ye mu adwuma ma wote wo ho fi ya o. Emfa wo ne adwuma wo ye. Wo hia keba. Akoda o, opani o, wo hia keba. Ayi adwuma ntem. Na abere bia o ba bia betumi ayusu Kofi Krom Pharmacy Limited na de keba ma badwa man so. Obenya bi o drugstore bia mu o man mu. Keba, rub and relief. Keba, your instant rub healer. Adum Praise is 10 years. Hooray! Are you ready?
If it hadn't been for the Lord on our side, let's gonna praise the Lord. Celebrating 10 years of the Lord's goodness. Oh yeah! The 10th edition of Adum Praise is on Friday, 6 September at the Perez Dome, Jolu, with the finest assembly of praise and worship leaders. Uncle Ato, Yao Sapon, Daughters of Glorious Jesus, Francis Samo, Obapa Christie, Joe Metal, Professor Kofi Abraham, Bethel Revival Choir, Kweku Jesse, Yawa Jiman Bedu, Yaps. Watch out for surprises on the night. Ticketing starts 3 p.m. and show runs from 6 p.m. to 11 p.m. Join us to glorify and lift the Lord high with our praises. Regular ticket, 60 Ghana cedis. The 10th edition of Adum Praise is powered by Adum 106.3 FM and brought to you by Airtel Tigo Fuels. No expiry. Just dial *567# to bundle now. Sponsors: Cowbell Milk, fortified with vitamin A, B, C, D, E, and K. Syrian Insurance, DBS Roofing Sheet, Franco Trading Enterprise, Vitamilk, FPAC, Adum Natural Man's Capsules, Grace Homeopathic Clinic, Big Maron Pharmacy, Noble Home Appliances, Kent City Real Estate, Unique Price, FECO Spray Starch, Roma and Sasso Insecticide Spray. Media partners: Adum TV, Joy Prime TV, Joy FM, Asempa FM, Hits FM, Sunny FM, Joy News, Inshira FM, Love FM, Sweet Melodies FM, and Footprints TV. Adum FM, yeah, tough. Adum Praise, yeah, baby. Malaria fever, Montabia, loss of appetite, Montabia, say a punua, Montabia, Ronamia, Montabia, no one to sound to me, Montabia, Tabia, Heba, Mesha, Usunumbi. Ebusia for me was saying bika. That one no pebina me se me kosra mas woni fi. Hey, asio kono for calibers. Udi ebremu e. Enti komodi diem na mete wana di hwehwem bi tu fa me hwenim. E wana mtwa me ni sharp. E na me say, aso we di mpacho me gu nsu aba kakra. Enso sa meboa. Na oni bebiam kopie ye. Kitchen santai. Bitu me ni na bi bisi jaso. E na me say, me be so oja na we di me hwan me de vim bie so. What hell wow. Sana ye no perfumed rice. Left, right, Ubiamba, and I make come on. Succulent, 100% super jasmine rice. Hey, Calibos, who ya then waha? Yeah, chame. Oh, I saw wait take a crab and why? And not perfume rice, the family's choice. So pedidwe to our friend 0261 576496. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Question the way 25th August National Theatre any Adum TV ebema question na ye dide ye the concert party ye friend timafo kra bro National Theatre Chanson said that ye question the way 25th August 4 p.m. pepe na go na chance comedians ye go money any Dr. Ebusia Edikanfo concert party group any Agropeso concert party group at the drama the futu wom ye shenkrane ne 2 hours ebe ji yeni menyi hu frimo ye hia ye sua de na ye nyi yeni ebe ye dresse concert agona ye dresse kaneno nsɛm twa me nsunum hey kyese Asetenamu Asetenamu Afobia Nyame hu but on the Asempa FM Nyame ye wadom na wukunu ene uhyia na wutimi wo fa ho ba nyinsan bosome nkron a don't take it for granted because wo no wukunu sperms no wanto so we sperms no ebi yekoto ayete say essential commodity no
to say it 3 na saline so ebi ma saline nu omo so wo de che say wo da ha wo kunu tin ni na mu a na wa hye go wo wi a wa no kate eyo se wo kunu nya hwe baba Ajua asema okay ndi ma make am bi kakra wo ho na wo say ye kan nyina say oba ne da ha ni kun ye na no party na hye go na yes on the 50 last week we payment no a man attitude ne focus on but ma make can say and you know a member be intimation manyin sen enti ye behwe na ye hu say if you remember just enra ko na ye ma ye nurses no ba ko enfre omo a next batch of the treatment omo aye ba be omo no na obi a ye ne badges e bia na pa no doso eni ade ni tin omo mba wie ni nyina na de omo bom ni dia yen salai aside but ni dia te sa ne say ka say wo ye no it's the cost of the treatment ne bo ni ade ni tin no won ka say obi a wie treatment na wo ye de ama no obi a che say anya sa de a dako bia na ye be ko theater nti ye bomo de say ade ombebom mo wie treatment no bia nipa 10 20 near the mabom ni ade na couple bia e ba last month o mayi bibia wie na ye hwe na be ma na ho ode e wo fam ne yiri akoto aduro e de amano eno nurse no fresh o momra na nye treatment ma ba ne say ni kun no wa ya ono maduro nti wagya no nti e mema enti asese o ha no e bi fi won ennei kanina na moye ya na musi oye jama na ye jama na ennei ma no so bebre ni te awu se jomuso mu jayon be ma no ka be kwa ko toss pen ti brani ehwese ade no efiwu ananse efiwu se wo betwe be ma bi pampo oba bi betwe ni kun se o mere semen analysis ni ehwese ne kwammoa no edu be bi e be ma nyise no edin e ma be mebre ebi ho na omo twetwe omo enso behwe ano na oha no fion enye ni nyina e na obeye IVF no ye couples bebre a eduro keke menka eduro keke duro ama omo enyinsen but obia ne situation last week na make say no couples situation no two couples situation are the same obia esone de ntima obi nka kire say sa ana na me de no eti ana me kwa ha ana me konya esonfa so da bi ente sa se utubes no mpo ena esia wo de no te sen ena nia oma recommendations so ne de te sen ti nipa mienu a situation enye the same bra wo ye examination ko a na be hu se wo de te sei yenye ne sei ana yenye ne sei ema ho to nti mama entra ho enka se wo de o ya passion no ba na nyem enye no kre wo betumi ehu ne yie wo breko a why semen analysis ade hu wo situation papa semen analysis ne de ye be ba beye encrophosy IVF ni body yeah enukre IVF no kaneno na ye wo enei Ghana no ye wo the conventional method ne wo the walking egg method a ye ho adwuma eno no nkusia no nante just nkusia no pese onante ko obi afie that is the meaning ye nkusia ye pese nkusia no nante ko obi afie why ready say obi a why crowd say walking egg be ba ofie no obeba ofie nti ye wo currently no ewiase no nyina ye nya the conventional method of the IVF ne wo walking egg method of the IVF a Belgium fo bi so ade aba omode bua nipa dodo bebre a omosika no ewo fam without compromising on the quality and ya na bi mo ya wan say esan say ne bo no family no enye na ne bo no fam no mpo no enye nipa nyina na etumi enya currently no say ukoye walking egg IVF na when tia kura no na enye 6,000 cedis emebobo na obi pese obeye bia ne yem nhihye no ma menko na menkan yen messages ayaba me wia mebie ahoma no okay tiawa PSA Pomo say IVF babies are like premature babies. They grow fast and intelligent. I know of a child personally who takes speech lessons together with my premature child. The man who accepted to do was from an
Asian. Why? The message was from an Eastern European country. Okay. Al Babskin or say, watching you live from Sweden and really love this doctor program this morning. I have a friend who always the doctor says that he is fertile, can have sex, semen flows come out, sperms comes out to pregnant a woman. So what can he do about it, please? It's important to me to help him and need more info. Let's say, or you're very fertile. Yeah, one crofobia, we are too fertile. The message is so clear. Message, kin. But your sign for brebium, Fifi Benjo, say, where are the single parents, career women? Another way to be yourself and kids. Another way to be yourself with your kids. Benji say another market. Yembia woman, I don't know. Be another maybe a issue. Yeah. Or person bisa questions 0302216545 0302216546. Fre na bibi achire wadwensu no bisa ne enchechiro mu na bra ye twen call si say obi ewo sa need bi no person oba maso ya ehina maso ya ye walk lagon. Sakumono Ashama Kwano, so the Walking Egg Medical and Fertility Center. Ubetumi uko Google ubehu Google Map no omom kaka no ubetumi use Google Map no fe na omode aba ubetumi so afrɛ 050 158 5287 050 158 5287. Okay. Nti papa yeguso aye twen say e bi afrefo baby sa ensem no. Minim obia. Wa ba ye bi. Wa ba ye baako anye yie. Wa ba ye mienu anye yie, wa ba ye miensa anye yie. How many times na obi ebetimi aye meba? Hello. 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 Said Nipano on Teneho Nka 0302216545 0302216546 and Prendud was saying and obi betimi ababe IVF mo sa when a very key thing a hankofo bebre menya couples ya refer me to from other centers oba no beba no na eye afa ne trim so hello hello Machiu. Ejanimo. Masaba bi. Mitio. Na asemu ya mu kan die. Ase na omo boni pa na. Doctor wa ha, counselor wa ha ono. Me wanwa. Na omo yese emfa yare ma enipa no. Onya sekla. Yo. Na nye natural. Yo mate, obeyi. Obi mo jare. Yeri ko mo obi je wan fa nwose. Ebi mu sukura na ebe. Obeyano Mprendo say ne ese onipa na onye sekla na. Yedi kan another that obi kra dia o kire ono say onim obi a oye very intelligent to say ono ankasa ne ba na che say nsuanso e no. Hello. Hello, Anya. Yeah. Bacho, good morning. Morning, yetio. Flan in Bacho. Me pesa me bisa doctor no say sa kola na sa no. So osole sebi prensa. Na oyo konfo ana oyo nipa bia won sebi otse e bia yare fo bia omba ye ne den. Eno kra ya to so bi na so oba no enimi ana obefa me say opemi hunsu a ode be wo ne ba. Me kama me sa so to eskana me na me ko na achena akola no esole etiti ni ma me say onfa ne onko kire ba bia ne papa wo a ko be na obefa so obehu me Asempa eno webisa no yentimi mfo frefo bi abium yentimi mfa calls bi yen answer questions mano asem obisa na twatro no a very important question me di kan say okay wo de no ni predodo say na onipa betumi aye IVF no kwasem ni enye ade a obetumi aka na sa se bia obaye ba ko mienu anase miensa esan say miankasa mini madam for doctor bi krampa one ne yire ono kro ye doctor no one ne yire ye 9 times asana oba no enyinsen ese ahode ne wo ho
nkwadia obetumi atra se the key factor is the uterus awodie no se awodie no eye nkwadia obetumi akoso atra na se sika no a nia eye ne se o try ebebre onia ene wade ne ya den ni omomunya miscarriages no se nyisen ne ba na se nyisen ne ba na se dia na che se awodie na hoode no entumi emmoa eno na ma nkofo eye surrogacy. Okay, se ma wo back ma be ye back ma wo. How many years now was me train na masan be ye biom if I need a second child? This is said dia obia wo no twen after 6 months on watching we start year after 1 year and nyina obetumi akwa ye biem but obi ho no so a oye ba ko ni wi a nyi sen na kasa so etumi eba obi ye bia wo abnormal baby pain. Abnormal baby no and said that and so clear across the world no said that who be but it can happen. Sir obi onye IVF baby mpo na yawo abnormal children yenti ase se ebetumi esi se IVF baso so betumi ayesa abofre bia yawo wi wo ebe ase a yehu won no pepepe ebetumi esi but the chances e wo fam kura so be abnormal baby na yenua no no ka se ba de nti ama me bisa no yenim se ema after 35 years going the probability so betumi awo low syndrome child no Down syndrome. And nonti na ye ka say the 50 last me ka say after 35 no majority just so you should donors egg. It no nkosua no titi no na say a younger person na o donate nkosua no to break that cycle. Okay. Yen hwe your last question no obi abeye bi watu ameka after years or penny papa how do you connect? Anonymous issues no obia sign agreement oba na se ubedonati waje oni obaje awie ukọ baabi onipa nso age ne ba okọ ne baabi munyina munni asem tese bia wankasa no wakwa known person obia wo se me pese chenchena me former boyfriend yi anase obema yi na donate mami bia na animanim ya no obeka che so dache mempe. What happens? Anything Michelle said, the implications in a key a year and no so gibre. That should be a piano nipa or babe donate a man one a mother. Now saying it is a obi mamiasa or share munina. Said nipa no that should be sharing a man no wako use known person. No who say or no one a warrior na abofrano and in namwa. What do you think might be going through the head of this man? Mami implications. Sankolai be enya. Sickle cells, is it possible say ibitimi anya sa IVF nkolabia specialist clinic bia na say omo yesa ehwehwemu na there shouldn't be a chance say abofra bi ebeye sickler esan say ye bomodi say ye serology umoja ne ade nyina ye hwem ehu say abofra no beye sickler say umpo say couple no bako ye AS bako so ye AS ni hu say the chances of having SS ni higher ye betumi atumfo ama ma break cycle no by using a donor egg or donor sperm to obia OTAM. No question ni titru ye esan say program ye wo ma omo pe emadity unity ni e pese ye kan say and then you know it is much easier for anyone to have a child than to kill yourself and it is a one mad to an amount fertility centers no men fan hye ho na nkoku ho esan say e kwan bebre ho no mo a obetumi afaso dia wo ma na ye doc nana Yao or say fertility counselor, the Walking Egg Medical and Fertility Center. Papa Bedawasi. Yeah, that's our number for the last time. Yeah, sorry. No money 050-158-5287. Medasi. 90s abre yebe sorry so yebe da ye papa say nchichiri mo dia brain na abova alcheming natural mineral water me da say wo ma me binum ma bi ma me guest ma ono nso nom ukokrom na hu bi atobi na yensu kroje me di amamra he ma adwen hira me sorry sui ena kase botew ebeba ye wi aka na wu ensemfo ehin be di akire ye isa Queensta pakwesi ene produce nana kwa de rechi da say baby awo bia na mo me ka so china asido ebeba so ye wia na the divorce court atwase kotwanity Asempa esansa ha de e talk all day me ndi amamra him adwen hira me da mo sema monitia